Hürmetli seyircilerimiz, efirde haberler vakıtı bugün programımızda. Sietli rayonunda fevkalade vaziyet. Dikkatli ol, Kırım'da piyadelerinin xavfsızlığına bağışlanған aksiya geçti. Sağ şehrinde sportif kureş boyunca Sağ Kureşi adlı ikinci festival olup geçti. Aluştağa freestyle sport çeşidi boyunca Rusiyanın Cima takımı geldi. Bu ve diğer lihalarını bizim yayınımızda seyrediniz. Sietli rayonunda burçaq sebebinden fevkalade vaziyet ilan edildi. İlk malumatlarga göre bahçıvanlar ve yüzümciler tahminen 55 milyon rublelik zarar gördüler. Bu haqda Koy Xo'jalik naziri Andrey Ryumshin haber etdi. Nazir aytganına göre sebeplerinden biri o vaqt bir qaç uçaq havada uçqani için burçaq urucu hizmet kullanılmadı. Sietli rayonunda da Koy Xo'jalik mallarını işlep çıkargan istihsalcıları burçaqtan көрген zararını tasdiqlagan vesikalarını hazırlaylar. Понимаем, какие погодные условия, понимаем, что у нас была засуха, еще был град в Джанкойском районе. Буквально вот на днях Юрий Михайлович, там просьба уже оценить там последствия, оценить там какой объем там материального ущерба. У нас с вами год непростой, коллеги, все знаем, засуха была, то есть потеряли часть урожая. Мы договорились, значит, я подготовил обращение на имя Дмитрия Анатольевича Медведева, там до 400 миллионов просим выделить на компенсацию прямых затрат, прямых потерь крымским сельхозпроизводителям. Hatırlatam, көчлü burçaq setlerde keçken aratlıq günleri yağdı. Afat Koy Xo'jalig'ına zarar getirdi, Jankoy rayonu da zarar gördü. İsmail Bey kasabasında mektepten evvelki müessesi bu sene sentyabrının 1'ine kadar eksploatatsiyaga topşırılmak gerek. Böyle emrini Kırım Cumhuriyeti'nin başı Sergey Aksyonov federal maqsadlı programma amelge keçiriluvi boyunca toplaşuvda berdi. FTP boyunca kurulgan bir qaç obyekti keri qaluvlar bar. Yol başçısının fikrine göre federal maqsadlı programma boyunca tiklenilgen bir obyekti nezaret ikinci idarenin xadimi bulunmak gerek. O керек olgan vaqt quruculuq ketiş ataqda haber etmek gerek. Куда смотрели контролирующие структуры, те, кто обязан был, то есть как бы сопровождать данный объект, почему своевременно не выносились предложения, почему после того, как уже узел завязался, то есть как бы все понимают, что зашли в определенный тупик, не были предложены адекватные рациональные решения по выходу из положения. Годы проходят, объекты все стоят. Ну, коллеги, так не бывает и так не будет. Bu sene Yarımadağ'a turistik akım bir çeyrекке artacaq. Bu haqda kuratorlar ve turizm naziri Vadim Volchenko haber etdi. Onun sözlerine göre Kırım'ın yılının başından beri 2 milyonga yakın turist ziyaret etdi. Bu geçken sene bakanda 24%'ga ziyade. Rahatlanğanlar arasında en rağbetlisi elbette Cenubi yalı boyu ve Garbi yalı sayıla. Hatırlatamız, kurort mevsimi iyunun 1'inde başlandı. Kırım onu büyük turistik şehirlerinde festivaller ile karşıladı. Turistler akışı artqanı ile Akmejit'nin hava limanında maxsus malumat merkezi açıldı. Birinci iş günü o 700 insanға hizmet gösterdi. Cumhuriyet musafirlerini kurort şehirlerge ve kasabalarga nakliye katnavı, Kırımda bağ keyfiyatı ve nasıl banklar çalışkanı hem de regionun ekskursiyon ve turistik imkanları gibi söyler meraklandıra. Merkez her gün sabah saat 8'den akşam saat 11 gece çalışan. Rusya'da устрицы istihsalcılığı gayet osты. Olarını endi aman-aman yüz kerege zede tutalar dep haber eteler Kemer ayrı xo'jalıklardan. En çok bu Kırımda inkişaf etti. Kırım denizinin mahsulatlarını memleketinin çeşit şehirlerine yetkizeler. En güzel restoranlarda Kırım устрицаларının kıymetini çoktan bileler. Bu pahalı yemeknin incelikleri hakkında muhbirimiz Aşır Şulakova levha hazırladı. Akvalanksız utekiler firmasında çalışıp olamazsın. Dalıcılar kunde birkaç kere gölge dalalar. Suv tübünde utekiler çarlığı. Suvda spat ile sepetler yerleştirile. Sadece anlatsak bu mollusk kurçukları tamamında ince yemek öse. Sepetler ise demirteller ile peketile. Что, Андрей Николаевич, давайте поднимать свежий урожай. Свежий урожай, да.
Утекилер табии шарайтте осе, ишбір суни емек ве химия yok. Донузлав акваториясының шарайтлері моллюсклері чун пек келеші. Тамам bu себептен Қырым утекилерінің лезеті оқадар гүзел. Ақ утекилеріне баққанда bizimkilерінің дамы назик. Оларының біраз дениз қоқусы бар. Ен гүзел ресторанлар Қырым утекилерінің қиметіні чоқтан білелер. Особенность озера Дон-Узлав – это его менее соленость воды и хорошая кормовая база. Зоофитопланктон достаточно хорошая концентрация, и от этого устрица достаточно, во-первых, быстро растет и приобретает свой определенный вкус. Шашылacak bir şey, lakin utekiler 1,5-2 yıl devamında öse. Kırımıncesine zarar getirirgenler arasında en esas rapanlar. Ayda bir kere molluskler ile sepetler suf ösümlüklerden, parazitlerden ve yırtıcılardan temizle. Как проверить, что она живая? Вот смотрите, я до нее дотрагиваюсь. Вы видите, она начинает сокращаться. Restoranlarının masalarına kelip yetmezden evvel utekiler yuvula, ölçü cihetinden saylana. Kalibrovkadan son bir molluske numara berile. 98, 112. En küçüğü 4. numara. Bu 60-80 gram. Böyle utekini Fransızlar severler. Rusya'da ise aksine uteki ne kadar büyük olsa o kadar yaxşı. У нас идет калибровка от 80 до 100 грамм, от 100 до 120, от 120 до 140. Соответственно, в каждый ящик под каждый калибр стоит. Kırım utekisi geçken asırlarda da kıymetli edi. Tamam bu nazik yemek ile imperatorlarının sofraları donatılaydı. Hatta çetel memleketlerge satılaydı. Bugün ise firmacılar sabık adetlerini canlandıralar. Sanksiyalar sebebinden 4 yıl içinde utekiler istisalı aman 300 kerege arttı. Rusya'nın en güzel restoranlarında Kırım utekileri en kıymetli sayıla. Ayşe Şulakova, Ramazan Alivapov, Millet için. Қырым көпірінің құружилығында студентлер отрядlarının 3-cü vaxtası başlandı. Memleketinin profil Ali оқу yurtlarında оқығанлар üçün böyle ameliyat 3-cü kereye keçirildi. 40 student demir yol құрылған çeşit damartalarga tayinlendi. Yazının 2 ay devamında praktikantlar Köpür kuruculuğunun esas texnologiyaları ile tanış olacaklar. Bundan gari olar kurucu montaj ve yardımcı işlerinin 20 yönelişinde iştirak edecekler. Programada 6 günlük iş haftası, zanaat ustalığı boyunca seminarlar, sport tedbirler, hem de Taman ve Kırım yarımadaları boyunca ekskursiyalar. На этой стройке очень много разных работ, и какие-то работы мы сами пробуем своими руками, а какие-то мы только сможем наблюдать, но все равно это опыт, знания, который нам пригодится в любом случае. Нам подскажут, как это делается, что это делается, пообщаемся со сварщиками, пообщаемся с монтажниками. Kırım musulmanlarının dini idaresi musulman ruhiyatçıları birleşmesinin beraber imamlar ve medrese hocalarının ihtisasını yükseltü kurslarını geçirdiler. Bunun beraber İslam dinine destruktif tarikatlarını, onların alimetlerini ve onlara karşı kureş usullarını müzakere ettiler. Başımızdaki olan büyük bir belamız var. Bu milletin bir derdi var, hastalığı var. O hastalık da bu bütün fırkalardır. Bu fırkalardan kurtulmak için biz bütün yollarını arayıp nasıl yapsak da gelecek gençlerimizi, ballarımızı, kızlarımızı ve bugünkü bu yola düşen bu hastalıktan hasta olan insanlarımızı davalamak için, ondan çıkarmak için mücadele, uğraşmaktayız. Ama elbette ki zor mesele. Bu türmeden, tanktan, tüfekten olacak bir çözüm değildir. Bunun tek yolu ilim, akıl, ferasettir. Onun için bunu da tek bir müftülük değil, bütün millet olarak biz hepimiz birlikte güreşirsek, birlikte anlatırsak milletimize, o zaman belki bu beladan, bu zorluklardan kurtuluruz. Konferensiya geçişatında dini ekstremizm ve fanatizm cihetleri sektalarga jelp etuf usulları müzakere etildi. Cemide sakinlerge ruhi meslihat beru hakkında da laf yürsetildi. Toplananlar qayd ettiler ki sektalar vekillerine karşı kureshmek için ruhiyat cihetten iş alıp barmak gerek. Sektalarda olgan insanlarını öğrenmek ve onlarını ağır vaziyetten çıkmak için yardım etmek. Это и организации, которые размывают национальную идентичность крымско-татарского народа. Здесь очень важно, чтобы сохранять и свои духовные скрепы. Если вместо духовных скреп идет вот такое, что значит там некая проповедь интернационализма в кавычках, да, там отказа вообще от национальности, от родственников в пользу там каких-то религиозных сомнительных деятелей, псевдошейхов,
вот, то, конечно, это фактически народ ассимилируется, размывается. Таби янгынлар иле күреш Қырымда янгынға қаршы федераль қызмет комплект идманларының екінші басамағы екінленді. Құрғақлық иле бағылы февкуледе вазиетінің ақыбетлері йоқ етілді. Эфсанеге көре құрғақлық себебінден ғайет алчақ сувсеесі қайт етілді. Туристик комплекс бинасында есе янгын тұташты. Құртарыжылар қысқа мудетте радланғанларыны тақли етіп, янгынны сөндірме кереклер. Бұндан ғары идманлар иштиракчылары әліні февкуледе вазиетақта хабардар етуіні çalıştırdılar. Цель этих учений была отработать схему оповещения, схему взаимодействия всех ведомств, которые при данной ситуации должны реагировать. Также отработать порядок управления силами и средствами в данной ситуации. Үч адам элек oldu, 4 ise zararlandı. Bugün gece Ahmejit Nikolaevka trassasında Bulganak yani Kalçugina kasabasının yanında Yengil ve Yük avtomobiller çatıştılar. Kaza neticesinde aydavcı ve 2 yolcu elek oldular, 4 ise hastahanege yetkizdiler. Hatırlatamız, bir kaç gün evvelsi kaza neticesinde bu trassadan 5 adam elek olğanıdı. Diqqatlı ol, balаны 50'den tut, avtomobilinden sağ ol. Endi böyle KB yazıvlar ceyavkeçler yanında peyda oldu. Devlet Avtoinspeksiya yaratılған күнü cemaat erbapları, baykerler, Kırımның волонтерлары piyadelerinin tölükesizliğine bağışlanған aksiyonu geçirdiler. Акция направлена на привлечение внимания пешеходов к надписям через трафареты возле пешеходных переходов. Цель – привлечь внимание, еще раз напомнить пешеходам о том, что они должны предпринимать меры к собственной безопасности и соблюдать строго правила дорожного движения. Aksiya Ahmejit'nin ticari merkezinin yanında başlandı. Trafaretler yardımının faalciler cayav keçitlerge yazuvlarını kaldırdılar. Teşkilatçılar bu gibi aksiyonu okuf müesseseler ve çok insanlar toplanған yerlerinin yanında geçirmeye planlaştırırlar. Это действительно очень важно. У меня, например, 3 детей. И однажды мой ребенок уже попадал под машину, причем он переходил по пешеходному переходу, но из-за неправильно припаркованного автомобиля, соответственно, произошло ДТП. К счастью, в тот раз все обошлось, но действительно мы приучаем, чтобы они очень внимательно следили и использовали светоотражающие элементы, то есть мы их используем и на рюкзаках, и на одежде, и, конечно же, учим правила дорожного движения с самого раннего и юного возраста. Красный цвет, кода нет. Желтый цвет, погоди. Зеленый цвет, скачи. Это раньше воспитывалось вообще-то в Советском Союзе с детства. На данный момент никто на это не смотрит. Это обязательно влаживать детей с детства. Потому что даже сейчас взрослым не объяснишь, как надо правильно переходить дорогу. Постоянно, повсеместно происходят аварии и по вине, можно сказать, пешеходов по большей части. İxtisasi derecede lыжаларда таймақ, трамплинден секірмек, манияларны енмек. Олимпик спорт чешіті фристайл ярымадамызда да пек дар қалмады. Ама земаневи генчлер әнді онен мерақланалар. Алуштаға фристайл спорт чешіті бойынша Русияның жимата қымы келді. İxtisasi спортчылар спорт мектебінің тәлбелерінен көріштілер. Тәфсилатлар бізім лехамызда. Бүгін идманлар программасында гимнастика, чапув, межгулетлер ве қиын сычравлар. Спортчылар көнешле Алуштада Крымский адлы спорт комплексте бірінші сефер идманлар кечерелер. Олар инсан вүжудының чадымыны юксетелер ве кемеклер аппаратыны қавелештірелер. Лыжа акробатикасы юксекліктен түшув, трамплинден секирюв, маниялар или қошу – бұлар эпосы, фристайл. Лыжа балетелі дах темашасы, беш феннен уникаль қарышмасыдыр. Бұл спорт чешіті чоқ шейлерге үгірете. Яқшы ялдамақ, юксек секірмек, лыжаларда кезінмек ве дюльбер арекет етмек. Где-то мы работаем на лыжах, то есть это когда мы выезжаем на снег, на ледники. Вот перед Крымом ребята были на Эльбрусский кросс. Акробатика, допустим, акробатические дисциплины у нас тренируются на водном трамплине, где разрабатывают новые трюки, переносят их сначала на воду, потом уже переносятся на снег. То есть у нас в каждой дисциплине,
фристайл это как 5 разных видов спорта. Rusya Jima takımının sporçuları arasında 2018 sene Olimpik oyunlarının tunç medalini kazangan Sergey Ridzik. O 9. sport mektebinin talebelerini büyük finalda boyunca tunç mükafatını nasıl etip kazanganı akta tarif etti. Maniyalar ile koşuda o yıkılgan sporçunun üstüne düşe. O juda yıkıla ama kotereli ve finişke 3. olarak yatıp gele. Şimdi sporçu tedavilene itiraf etti ki freestyle onun için aveslikten ziyadedir. Да это жизнь, что для меня, ну, такова она стала. Я думаю, не нравилось бы, не занимался бы. У меня подготовка идет перед чемпионатом мира, поэтому у меня сейчас на ближайшее будущее стоит такие цели. Это медаль на чемпионате мира. İdmançılarının daha bir çeşidi bu voleybol. Mında sporçular yükseklikке sekürüvni da eyleshtireler. Eki takım kızgın güneş altında ve ateşli kumda kuruşu. Rusya Jima takımı ve yaş voleybolcu kızlar oyun miraklı çıka Kiyev'de pek yaxşı. Sporçular yüksek derecede oyun gösterirler. Neticede dostluq galibi çıka. Мы сейчас сыграли с вашими девочками. Хочется сказать то, что это очень сильная команда. Они очень организованно, очень слаженно играют. И мы, честно сказать, стараемся. Kırım, Olimpik oyunlarga hazırlanmak için bu unikal bir yerdir. Bu tedbir Kıtayda 2022 sene geçecek. Yarımadada sporçular iyulning 11'ine kadar bulunacaklar. Lila Vidjat, Sultan Istakayeva, Millet için. Kureš Yunan Roma ve serbest kerişleri. 200'den ziyade sportçı yarımadamızın aman-aman bir koşasından iştirakçiler toplandı. Saq şehrinde sportif kureş boyunca Saq Kureşi adlı ikinci festivali olup geçti. Yarışlarının neticeleri haqda muhbirimiz Ayşe Şulakova bile. Raqibni muvozanatdan chiqarmoq ve onun kureklerini yerga tiydirmek. Yunan Roma kureşinde g'alabaga keltirgan hareketini tushe deb adlaylar. 9 yoshli Ervin Viliyev raqibini yenmek için olimpik kureş çeşidinin usullarini ustalıkla kullandırdı. 4 yıl içinde oğlan yüksek neticelerge erişti. Mana bugun da g'alabani yengillik ile elde etti. Греко-римская борьба – это очень хороший вид спорта, в нем очень интересно, это повышает силу, мощь, скорость, выносливость, ну и самое главное – уважение. Sport kureşi boyunca Saq Kureşi adlı festivalde iştirak etmek için insanlar Kırım'ın çoğusu köşelerinden geldiler. Kureş meydanında 2 yaş kategoriyası. Yarış iştirakçileri tedbirinin yüksek derecede teşkil etiluf seviyesini kaydettiler. En esası ise rakiplerinin iktisasi hazırlığı. Мне сегодня было легко, соперник сегодня был слабый, и я всех призываю заниматься борьбой. Dışarıda 30 derecege yakın sıcak, zalda ise daha bundan da ziyade. Muxlislerinin faal kol tutuvları genç sporçularga güç beri, hususan ilk kere iştirak etkenlerge. Onlar için bu sport alemine birinci adımdır. Festivalde 200'den ziyade sportçı toplandı. Yarışlar 3 sport çeşitinde geçirildi. Kureş, Yunan Roma ve serbest kureşleri. Keçken sene olğanı gibi festival şimdi de keçken Oraza Bayramga bağışlandı. Saq şehrinin hakimiyeti ve Kırım'ın Sport Kureş Federasyası yarışlarının teşkilatçıları sayıla. Такие турниры, они способствуют развитию личности, развитию спорта в целом в регионе. И наш, безусловно, как бы посыл в общество – это за здоровый, спортивный, трезвый образ жизни. И вот мы такими фестивалями, такими турнирами призываем именно молодежь заниматься спортом. В основном маленькие дети, молодые ребята, которые занимаются спортом. И мы уже будем уверены, что 100% эти дети не пойдут по плохой дороге, а вырастут настоящими мужчинами, которые будут любить свою родину, свою страну. İştirakçilerini fahri yarlıq, medaller ve kupalar ile mükafatladılar. En esası ise böyle yarışlarda kazanılgan galebeler genç sporçularını dünya çempionat unvanlarına yakınlaştıra. Ayşe Şulakova, Dmitri Nizavoy, Saq şehri. Kırımda iyulning 8 günü keçecek Qoranta kunine bağışlangan buyuk tedbirler planlaştırıldı. Kun devamında paytaxtımızda ve çeşit kasabalarda Kırımlarını konsert programmalar eglendirecek. Ahmejite esas bayram tedbirler Gagarin Asirat Baxşasında ve balalar için Baxçada olup geçecek. Bu noktada bizim yanımız sonuna etti. Millet telekanalından ayrılmanız, akşamlar rahat geçsin.